ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai maj haka porship ho bajem step hashulong tura bat cleariat. Ubak proses di saukmi MLA berim walaupun pa bo sngo ki ramha halor ki jingtre shitom jog sistar ban kentiu ya kapuli puthi bat kwe ki kam shakri blai ula pertu ya jingla ban IT lot jongki hakikam bagi syakri bat halor ki jingno sinyang syaki imlang salang yakni ubak saukmi walaupun pa haba ajing keren kumukongsan haka arpo tarik ulbear alja apsaw haba play perda ya ka annual sports meet jongka Rosario Secondary School mausiat khnam ka school ka padang ha po upur sam ka Maulai constituency hakani ka singi ba piti so kumi wala kantiru ya kalama kum kadak bala play ya ka annual school sports kabalai ski ka bankut haka arpo artrik ulbear haka jingdon lang i headmasters i sister bakhmi lang rangtong i sister e thongni hinoi kai bat kiwi kiwi. Please clap your hand. Now. Salt and light of the world we are, tower of truth we meant to be. We soar up high and touch the stars. Success is ours, we hold the key. Though tough may seem to live a dream, will not give up, will stay strong. Student of Rosario School, live out a purpose, let's do a part. Commander is Christy Dora Karmotlang, flag bearer is Piba Shishal Indo, and placard holder is Dolisha Warba. Red House Boys, the commander is Batskamlang Karmandai, flag bearer is Eric Star Karunoy, and the placard holder is Jainas Kam Dakar. Blue House Girls, the commander is Banala Lindo Nonglai, the placard holder is Elisha Karunoy, and the flag bearer is Ilsinia Karunoy. The commander is Dinistar Shilla, and the flag bearer is Ferdinand Karshien. The placard holder is Enric Sukt. Yellow House Girls, the commander is Nisha Dakar, and the placard holder is Sani Dakar. The flag bearer is Ribahun Sut. The commander is Rios Kam Warba, and the placard holder is Rishans Kam Dakar, and the flag bearer is Johnny Lamare. Welcome, welcome, welcome in our midst. Welcome, welcome, welcome in our school. Let our love remain from now on. Someone like you we waited for. Blessings your love is around you. Someone like you. Thank you, sister.
bangin omlong kumbangilong menta. Ngis ngau shngan mensim ban yo iya pi ba pi adon rengkat hangne menta kasngi ban senran ki kon jong pi ha kane kasngi ngi pdiang sngo bha ya pi sha kane ka sport jongi kublai shibun. I take this great honor to welcome our dear teachers. They work endlessly to shape young lives and make them good citizens for society. They inspire hopes, enlighten the wisdom, and install a passion for learning. Welcome, dear teachers, and thank you. Nagalang jungal ay komunikar pang nagalang sister rekat bat ki nohikai ki brai treshtom pan pelong ni kasi bejap kadai ke basisya nagalang jong ki kumkini ki activities lani ki curriculum ki bagi lagi sports bagi wig utara pa school ki nohikai ki long ki way na ki greater contribution kama khambon ajing treshtom the hard work, dedication, commitment kadai hi nagalang jong nohikai kublai shibun nagalang nohikai kibal treshtom yang membiang nak mutakan ni kapor gomong mana nilang sista ka sports ka long gawin nagi disiplin ka beton kamba hak ni ski ka benta dan arbenta hak liang juga sports kita ngi kena ki basim ni sports kum ka profession kita kena basim ni sport kum ka physical fitness ki basim ni sport kum ka profession Kiong ba dia thinking little bit bigger. Namar ki perkhat nam ta ka future jo ki banong kinong le sport ki babit. Namar hakni ka ski mata. Nakala ka government of Meghalaya. Nakala ka government of India. Kakwa ban project ya kini ki sports person hakni kinti mata. Ki ban shimti ling ba ki ban mi khamat lagi ke national but international. Ban mikmat di national state level, national level but international level, don kam daga school. Ban dengan skema por Rosario, kedon kena ke bership di sport como profession. Kala i di kena ke baya kiwa ke lenga sports. Lagi ke race, lagi ke karate, lagi ke judo, lagi ke football, lagi ke cricket, isi become profession. Haba shimi ka profession la shaleski on da kalabiang na liya jopi ka scam kalong ka jikmilti jopi kalong ban support na jingi biyo ka sports ka sarkar me khliya ha ka digisgi yegi tu khitna ki bura medal lagde ge gold lagde ge silver lagde bronze ai prahajar shibnai nakamata ki tu khna ki ba ki buka ya ki bai wala ya ka medal na ka bata jo ka state Tiga mut kan jadi musuh kagak orang kersian. Magi don gi kena gi buan naga yeng ke bedok besuk. Gi kuat macam ni ke sport kum ke profession. Namar ba kambiang ke jisiu, hapan tiat ke kot, hapan biang lo dosadong, don kam rumah taban abam jing bam biang miolat. Kasokar ke long practical. Nanti ke daun dengan simia ka long bangi don kam bersupport each and every sports person on the state. Tiga mut na jadi begitu udah bisa sport profession. Juga kalak di jumpa ke player. Nama dalam channel sipin kio. Pada scam kita ni kita aim in life. Lapet melemah social media ini singin dan born ke sports person kita kio agak percaya berakui. Kita kita desire. Aji community kalau ngaruh always sini kalau sports person. Kita pada giveaway pada ke sport as physical fitness. Yang tahu ni sultan di sport. Tang bandang ni jungi. Kalong bang ilong ki bakya kata kalong shimmy sport kalong nak berdapat physical fitness ban kya health is well ajing kot kya kada baba kadu kata don kam bang exercise kang balai kang bandang yang jungi ngilong ki bakya haga juga por habang ilong kenap ki bakya habang shimmy sport very important subject kamandak basa kalong yung healthy mind is healthy body Kajimut khan berklan, bahawa klan kajimut klan kemet, pio ban pulih kamha. The board said that is very important of sport. Bro early kalong kapun nangal yang jompi. Kajingan tu nangal yang jonga, ikena school ban Rosario, nangal yang jompi, kapong system mana. Participation is not only for getting the medal.
kaji film TV kaji community kalau Malaya Shimataga sport, we expect prizes, we expect medal. That isn't kami tak akan mendapat kotang kata, nggak kita nak lihat juga kalau nggak sekuat dengan medal, pagi kuat. Di kampung san, yang participation is very important. Kaji Shimata jompi, ikena agen dia, man not sure ya pi nam tak future ke jompi. Nang ni mata, kan dia ke school ke dia ke training ground. Ke training ground nam tak sports, ke training ground nam tak future jompi. Ke training ground nam borok kalian, man not sure jompi nang, kum nang rep. Kita kena mana berwai kum tu. Pasti kita nak pergi joki ke dong ba, kita kesak berwai. Kita akan kiu. Kita kita bon kita samlaju kita kiu hak kalian jom berwai. Kita mana kita samlaju itu ke sekolah kadang kalau dong ka big plan. Ka plan jo ke sekolah kadang, kemudian ban nurture. Laka jom kesak kemudian play ai yang hak kalian segi mentah. Kita kena sekolah ke kuang tu ya pi. Long kena kita pulih ba. Long kena apa betrishtom. Imei pa jong pi kitrishtom. Kitrishtom ban penang ban start ban penong pri pi ke mablai ki kwa kan penang ban start. Ki school hak ni ski ke mentah. Mdon jing nong sor kalau kumju baru hak kalau kumju. Kapan kam pi kalau ban plishtom. Ki school ke ba kam kiu hak ni ski mentah. De ki school ki nong ke ba kiu ha kan yang jing pulih. Di balai nama dang liang ki dong sincere. Ngaku akan nak liang jong pi ke long ba pin puli ba kadang ba kalawe jong pi kan long kalawe ke ba pernai imei pa jong pi tristom ban penhe ba pesan penang ba nang mata ke jong pi mei pa don midon kar kom perhat ke ba khrau nak mata ki khoni ti balong ki tipski balong ru mata ki banang ba start on sala shai on the hair on the sun. Don't we long kami. Hadi mi khun mi khun samur ki khun ba samur ki la shongkha. On la shongkha ba samur la ka jong ke yeng ikimi la teman shom marwe. Boros kata khun apa bersipor apa do yeng tikir ha kimi kipa. Kapai ke por khun la juga la ka jong ki kun kwa shu ka long yong bakin shom mar kimi ko shom la ka jong. Sipor ka no la jong ki phuni kimi man ka por. Kapai ke por ikon jipun shu ikimi. Tidak kalian jadi kimi solungo. Belum tak lain benar sebenarnya ikon jipun shu ya. Lek mata si poka dekat jaga ban repair mobile. Yang tahu ba repair mobile. Oh sempat cek mata mobile juga. Pekam long shu ngam ikon juga telefon. Dan ngam semua call shu mata alarm le benar. Kalau cek, apa cek mata na ulang tahu bos na mobile. Ong pen Mei mobile JP kalau 100%, pegang kon mga kon JP siya kering. Ikimi kelas ngsi. Beri ngsi bagi kun on dagel he kim tikia su ikimi kipa. Kata ikimi kipa kena penang penstat on sya na san he ikimi kun jong ikimi kim dan su jing perkhat. Nak bata ikimi kipa. Opai imei pa JP tristom. Ngapa perkhat ibang imei pa? Kamtam na gilong kami. Imei jong pi, imei jong pi ikit ye pi kendai benai apa kepo. Kendai benai apa kepo ipun ye pi kendai benai. Ini sumar kendai benai. Bar ke benda basa oleh helasan dengan ki kun pada kalong ki bomburo mi ki kipa. Ki bomburo mi kipa kalau rezeki kalong bedum. Bar hak ju kepo ki kipa. Ki paru nak yang jogi kemi ki kendai benai yang ki kun apa kepo. De kepa kalong for life yo. Cicingim ukpa ukit nak betaga jingbet jingbiang jogi khoni kiti. Kijong father is the head of this house, while mother is the heartbeat of this house. Ukpa ukri jogi ying. Nega kemi benda, kemi kalau ngam donor jong ka donor kabatit nak benta jong ayi kesen hi barokwe. Iga wa bdong pi ni por menta. Barok ka syong menta la pa ni brai march. Marasi arpom de march. Pin beskutu mata bro Islam min habar puli bha. Kuman ilang mi pa jong pi don ki banarap. Habarap sibun yo sibun. Habarap hondiat yo hondiat. As you sow you will reap. The more you sow, the more you reap. Kamu hibat mta pinio. Bila ber kendian, yo kendian. Yo sibun
dia sibun yo sibun kena ru boleh kuat formality kyong kita le yung phi to phin pass with help with few subject syabat ma boleh si boleh tang mandak nei boleh maha pada proses 60 tahun kalau semula kasi dah buat pendak buat sekolah lagi biang hang ni apa sekolah lagi yang tekam penbiang kata kalau haba kod usnam kita ya people long pi pass maha pada syamat bar hak juga por nakaliang jong pi kita na preng scam kita kena por rosario ang ni dan kena ong mencem snam nakaliang juga feel mata pada kita make up the mind ong pet mencem snam nakaliang juga feel de mata pada dengan kulit kot ha unless you feel you not learn dan nakaliang pi kalau mapim simula feel kita ban bai ban nakaliang jong pi kalau mapim pulia dan kamu terkadau, kanu hak kecil kejongi. Gidan kamu there is an up and down, there is a success and failure in life. Hak kecil jongi dan pun kita ke baro kabahangan mat. Kam tam na kaliang kejong pi, gum kena. Si pun ke baro pinapan mat hak kecil kejong pi. Kaya benda besar, kapenda jong spa jong besar jong pi, hap ban duai bahasa oblay. Pion na ka school, apa ni ada sister. Kajikai yang kepada bakam jong kam beri barakam jong blay kajikai na matagal future ka jong pi masuk men mahai don wi sister yang ba nakal yang jong ngasok men o blay ura jiet yang asya ne kam kimujo mak de peleng God has a plan and purpose to all of us ka purpose jong blay nga kanong kanang kamal sacrifice ba majong pe ba raya de post nem mata hakan ne sigim ba dengan hat balai bila jiet dengan dan sister yang na dia juga yang masuk komen bila jiet dengan banong sister dah kan sister jonga kalau spiritual leader spiritual na dia juga masuk komen balai masuk komen yang kan mau tu por jong covid kapertai man ketieng kasir yang ingin dan apa chapel ngidwai ke pangi ke pertai balai kapertai ke mat covid tu por ke boleh hilak ikan mau gilak kelat US bagi benta de gilak hapos India de gilak yang masuk ke bantu po yang IT rejong banduai na ka benta kimen sim ki bakodo bo blay do ka longamon jong blay baka de benta covid khlam tu po kan jano bahadi lang tabar yang hadu po kum tu pangasok ke bantu na kaliang jonga hadi mal simti kum system na le jonga sok men panda kaliang jong ki authority la pha ega sa wi jika kendong hakwi ni ka kendong benta po India yang habang pha inga ban pe seta jaka mungkin kita senang labong berbun pandang persta non school sesta yang masuk ke mana balik yang tak senang ni kau di syam mi pa kim pediang lo kena lo mari ni kai school mabalai ikwa ikun ketiga lo bakin trail kha bakin rimasi bakin tika bujam kata ka jing kwa mi pa yang hadim kalau syang kambun isnem ayo apa education mabiang kambun kena nang hadir nang ta kelamut yang em big bag yang don kam ni phak school yang kan nong so komen abang lo boleh lo jie dengan kam na kam jong play ba ju por pana ga jinang ga jing start dengan ngom mi ni por menta jong ni gelong boleh ai ni la jong sap la jong sap ko boleh ai don kam trish tom ngai scam ki don kinoi kai hang ni ki bala ngai scam boros kita ki don terus dang adu kan por menta ang ye pi boleh lo jie di pi na ka menta kan ni ka kam kanu kam mangi trai du boleh lo jiet ingi habo boleh lo jiet ni semua kemen dangi pe ino ke ya poro sehario bon makisa si sepo mulai bon kisa benta ida kali jugi ki ye kena bara preng jo ke jingai man kasni haban mi na mulai seni mara kasni mi na tena posh long seni neki wan blok kata kemen sim aku kemen balai bagi yo na ke jikai kalau buat apa preng jo ke jinsi ko baren bagi jinsi missionary deki noi kai bapri ki ka mensim ngakong haba nakale jungi ka ba kanu haba ngi indu kanu tri stam du mensim ublei o supply ka lat ti nam da jong phi ka jingir pat jonga ka long yagi noi kai ka jungi ka ba nakale jo phi bi ka mensim pada sem ku phi le mat pha ka dong jingir ku blem sui no phi pada sem supply ka lat ti nam ta ka lawe ka jong phi kita mata ketua IT gumtu menakan ini jiwan jaga sekolah tu sistem la perlu peni selaro yang berbuan ki ben
Bagi ben gidas badon kam net mai, kalau ba angu sister, kalau ba ashna gi ben gidas, bat shen ngi siwa pada gi ben gidas, bat badon kam hang de pos skulu jopi. Kuble shibun, kuble jangu, inda dor kat gi bat sister. Sister ki sokmen badal ya juki dan kecing jenga ngaji juki sebelum jan nak pos por nya dor karkat. Dengan skam no sister kimde menaka jang juki ke lombot menta, am sebelum su emili di siru iu kan, dai badon kam ba dan le jopi ke long kaduru ba pi nak liang jopi. Nang le jong pi ka long apa pidon kam perskolem lai bor berit bo bleu na ku na ka mata jonga kadi ka mata jonga ka jonga ka long bai rap na mata ki be ta daw ki ong ka ba ka kham kong san na le ji kam mut ka long kan no pidon pisah po bang account jong pi kham kong san ka long ka mensim ba ka mensim rap sus ngai makata ka long ki ong BD is not in the face. Or it's not how much you have money in your bank account. Many upon the heart of compassion, the heart of generosity. That is very important. Kata is very important. Kapan jongi bangga nak lihat jangan cuong. Aso kit ram nam dan sister jongi, bon sister jongi. Hap pergi nak lihat juki kalau ba sacrifice nam dan jim. Bon sister buat nak jong pair. Dan sister kita nak bentaj not is. Dan sister buat nak Kerala teman dulu bagi bentaj jong bawan bentaj India. Iwan sini ban sam ya ka jinang jing start.